Amen bazalwane. Amen. Sorry about that. Bengisathi ke bazalwane. Konke njoba ngivula lapha ngikhumbula something ukuthi yazi bazalwane the main reason why is late namhlanje. What ba sayile sa nnete gore gore re latetse ka jeno. It's because bazalwane I had to ukuthi ngidrope umndeni wami la ngisuke la ngola ngabazalwane 3 ngisuke lapha ngibuye ngisuke la ngiye13 phesheya ngibuye manje ngifuna ukukhuluma nalezi insizwa. Kubani uhloyile hore atle ka mo atsiye ba ena ko 3 apote aye ko 13 apote aye ko bano o batla o bua le bahlankana ba. Amen bazalwane. Amen. Thathu uyakwazi ukudrive. I need bazalwane to increase the capacity nezo bazalwane. O rata ho roketse boteng. Umsebenzi kaNkulunkulu uhleleke. Di wa modimo ibakanyege. We are not here by mistake. Thathu ngicelile ukuthi ube la. Harimo ka phoso Uzoba la siyasebenza la. Re a dira mo thato. Never bazalwane. Amen. Lapho Nkosi nena lapha emumva nami msana ukungidoja ngifuna ngithatha ama license angikwazi ukuhlupheka kangani khona Ka re tsile ba ikutlwela nesibona lezi insizwa bazalwane la bona bahlankana ba hawu insizwa ingaba bazalwane zinetshebe baba so bana lititedu ngihlupheke bazalwane ngiye ngapha nikhona bafowethu asutlega eka molikamo le litemba na beso hayi akhonakala awukhonege. Amen bazalwane. Amen bayena. So ngicela ke bafowethu anginaso isikhathi sokumtotosa nezo bafowethu. Bakuba bakayiswana na kwa ulitepeletsa. Nginifuna la. Ule batlamu. Amen bazalwane. Amen. Angixoxele nje a very simple thing. Ekali tlotlele ntwe emunono. uJesu mayeqala ukushumayela ebena 32 years. Jesu asimula urara na 32 years. Abafundayo abacubungula iBhayibheli. Baba fetuka baba hlola makwalo. Bathi uJesu waya uko recruiter ama-fishermen. Bare Jesu kuilaya go ipatlela ba tshware ba ditlhapi. Ngoba i-fishing bazanwane it involves hard labor. Ubani botshwara tlhapi go bulela matla a tirwe kholo. Kumele niphushe ikepe ngibele ikepe nigwedle ngene phakathi olwandle. Tshwantse le garametse dikepe le sutele le tsene ka gare le wa. Manifika phakathi niphosa amanethi futhi manje ngasekujuleni kwakhona. Ga le fitla ka gare le latlhele dinete gape tshwantse le ebutibong ba teng. Uma nifika laphana nifaka amanethi eshona phansi. Ha le fitla mola le kenya dinete di kenella fatshe. Bese niyawadonsa mase bamba ofishi. Ebese le di goga di tshwere di. Nakhona ukudonsa kufuneka amandla. Le teng go goga go batlega matla. Ngeke ubadonsa ofishi ubadonsa lelo nethi yabona makuthiwa ligcwele lifuna ukuqhuma. O ka se gore di tlhapi ka nete eo e reng ga itletse ka re tlatlaboa. Ngeke uyenze lutho lo nethi. O ka se re silo ka nete Uyi-one. o le nosi. Manje kumele nibe ne-teamwork. Tshwantse le be le kopane. Ngesikhathi angithi labantu bazalwane yayingekho imishini njengoba sekuba nemkhumbi edobayo manje kusetshenziswa imishini ne-hydraulics edonsayo ngamandla. Akere batho ba ne ba sena metšhini ka tšeno go na le metšhini mo dikepeng e nang le matla go goga dinete. Kodwa le group yabantu bekumele basebenzise awabamandla. Setlhopha se sa batho ne tshwanetse se dirise matla a sona. Besebenzisana ukudoba inethi esindayo. Ba dirisane go goga nnete e Beletha esikepeni. ba itlisa ka mo lesela wa tle. Isuke esikepeni bagwedle babuyele kwi-shop. E tloge sekepeng e ye gape le bopong. Nayibona lo process bazalwane. La ibona tsela. Ayibhaliwe eBhayibhelini. Aya ngolwa Bibeleng. Kodwa bazalwane bekuyimpilo yaleso sikhathi. Isela ba ena ne le bophelo ba nako eo. uJesu wakhetha ukuthi angayi kubantu abafundile. Jesu khethile go se ko batho ba rutegileng. Kodwa aye kubantu abasebenzana abazi umsebenzi osindayo. Ifela aye ko batho ba dirang le ba tsebang tiro. Manje angifuni ke bafana bami masenifikile la noma imuphi umzalwane khona acabanga ukuthi lapha bazalwane indaba yothayi nama-kickboboza. Ha rate gore ge le ipotsa gore ge se le fitlhile mo ke taba ya thai le di-kickboboza. Lapha kufuneka amandla. Mo go batlega matla. Thato yabona ukuthi amandla yabona ingalo yakhe ingakanani. Thato wa bona sefaka sa go se se ka kang. La kufuneka amandla. Mo go batlega matla. Ngisho ukuthini mangithi amandla bazalwane? O ra gore ge a re matla. Kusho ukuthi uThathu uyabamba ngapha.
o re Thato o tshwara ka mo, uProsper uyabamba ngapha. Prosper wa tshwara ka mo. Nebazalwane. Amen. Umama uNqangu uyabamba ngapha. Mamnqangu o tshwara ka mo, Ubonge uyabamba lapha. Bonge o tshwara ka mo, Ubani uyabamba, umama uSambu uyabamba lapha. Mama ne Masambo, Ubaba uSambu uyabamba lapha. Tate Sambo wa tshwara ka mo. Ngangokwamandla uNkulunkulu asiphe Go wona. ya ka matla Modimo a re fileng ona. Into eyenza ukuthi ibandla lingakhuli Se se dira gore phuthego e se ka gola ukuthi abazalwane bangathathi ama-role abo serious. ke gore baena ba se ka tseya dikarolo tsa bona ka tsela e tlhokang. Hallelujah, bazalwane. Amen. Kumele ngize ngibizele umfana loyana ngithi wozobamba lapha sirekhode ukhona. A fetsa ipiletsa gore tla o tlo tshwara mo re record And wazi kahle ukuthi ngicela wena lapha. and athi ba sentle gore o ya kopi yena mo. These are the things bazalwane esibhekana nazo every day. Mo ke dilo tse re lebaganang le tsona tsa Wonke ka umuntu tsatsi. akangena entweni ayaziyo nayiphiwe nanetalente layo. Mang a kene mo ntho a e filweng le ka talente. Ukuze ukukhonza kaNkulunkulu kungasindi. Gore o kopanela ga Modimo go se ka imela. Uma ke bazalwane ibandla liba kanjalo. Ge phuthego e le ka tsela eo. Liyasuka la elithi iBhayibheli kwanezelwa khona njalo abasindiswayo. Mo di tloga mo go ye mo goreng Bese lithi ibandla multiplied. e re phuthego ya eketswa. Ngoba wonke umuntu udlala ingxenye yakhe. Bane e mo le e mo dira tirwa. Ohlabelelayo uyahlabelela. Ya bina ngwa bina. Oshumayelayo uphushumayela uyashumela. Ranga filo tero wa rera. Okwazi ukuhlanganisa abantu ahlele uyahlela. Onti ba ukopansa batho aba. Okwazi ukupheka usekhishini. Onti ba uhape ka kitchen. Wonke umuntu uthatha indawo yakhe. E mo le mo tse karolo ya ha. Okwazi ukuthandaza uyathandaza. Asiba urapela wa rapela. Hallelujah. Amen. Bese liyakhula ibandla. Phuthego be se gola. Uma nganibuza nje bazalwane, Ha ka le botsa ba yena. bapha bazalwane ukuthi sibashumayeza lephesheya Ba baba. ka e ba yena ba ne re ba rela kodimo. Ko 13. Phela bazalwane masilapha. Hape ga re le mo ba yena. Indaba yokukholwa ayikhona ukukitaza imizwa yethu yokomoya. Taba ya tumelo a ise ya utsikinya maikutlo a moa. Ukuthi nje siyathika nje ukuthi hayi sibe nemvuselelo. Gore ya tika fela re bile ditsoseletso. Ngithe before siyemvuselelweni Mama Maria Pele re ya tsoseletso mme ngathi Maria. ngicela kube khona umzalwane ozophatha ibhuku abhale wonke umuntu ophendukayo athatha ama contact details enze yonke into. A re kopa o be teng moena wa tla tshwarang buka a ngwale batho ba pholoswang. Liphi lelo bhuku bazalwane? E kae buka eo ba yena? Sina accounta sithi sisebenze kanjani lapha phesheya. Re ka bala re dirile jwang mola mo boseja. Ayusetshenzwa kanjalo umsebenzi kaNkulunkulu. Tirwa Modimo ha e diriwe ka tsela eo. uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu wama-record. Modimo e re mo sebeletsang ke Modimo wa di-record. Lithi iBhayibheli uJesu wafida 5,000 men. E re Bible Jesu o la a fepa batho ba Ngesikhathi uJesu eshumayela kukhona wayebala ukuthi bangaka abala athi 1 2 3 4. ga Jesu a na rera go na le yana bala gore 2,000 years later siyabikelwa ngoba someone took the records. gore mo kila tsa recordo. Lithi iBhayibheli E re Bible iqalekisiwe inceka kaNkulunkulu esebenza umsebenzi ngokunganaki. o rogakilwe mohlanka Modimo a dirang tiro ka go se tlhokomele. Ngifuna ukuthi makuwusaba futhi siye enkonzweni kuthiwa noma kuthiwa ngakusasa siye enkonzweni. O batla gore ge go sa mtlhomo ba re ka moso re ya tshebeletsong. Ngithola ama-call bazalwane nesiya athi baba kusasa kuhleleke kanjani. A fumane di-calls tse butsang gore ka moso go dira eng. Baba manje sim kanjani. Prosper kusasa baba kuthekani. Go iragang Sim kanjani. Ikhona ini kukhona ukuthini. go na le eng go na le sting. Then everyone umi ngamanzonzo bazalwane. E mo le mo yo ka ditsetse kwa. Because we are taking our ministry very serious. Go ba le re tlhokomela ministry wa rona. If kungenjalo bazalwane Ge go se yalo ba ena kuzoba khona imvuselelo. go tla wa le tsoseletso. Sonke sisale ne-feeling Ba botlhe re be le maikutlo. ethi hey uNkulunkulu ebehamba phakathi kwethu. A re Modimo na tsamaya But gare. see people is 10.
Ifela go sna sokuthi uNkulunkulu ebekhona kunabantu abasizakele. la uri modimo na ite o na le batho ba thusa. I can tell you the truth bazalwane. Aka o bolela dinnete ba Ukuthi umkhulunkulu umsebenzi kaNkulunkulu awenze kuleya ndawo. gore ke kgolo tiro e modimo a e dirileng sebakeng. Kodwa abantu ebebemele bakhongozela umsebenzi ngaphansi bebephethe ikhwama ezinembobo. Ifela batho ba ne tshwanetse go ashara Wenza konke uNkulunkulu kwaphumela ngaphansi. nyegileng tsotsotse tiro wa modimo Kuba ngathi siqala phansi. e ka re simolla fatshe. I know bazalwane ngikhuluma kanje omama bazothi mzalwane besibambalwa sonke besisekitchen. Wa tseba gore a ka bua ka tsela e ne re balega re le ka kitcheneng. Bazalwane siya laphana besinenhloso. Re ya molane go na le morero. And we needed to come up with a plan ukuthi kube khona umzalwane ozokhongozela umsebenzi. Ne re hloka gore go re be le plan ya gore go be moyena a tlo tlhokomelang tiro. Amen bazalwane. Amen. So ngiyazwakala angikhulumi kabe ngithi bazalwane. Ha bui hampe ya ke re bayena. Ngivuselela ukuthi umqondo wethu uvuka ukuthi siyasebenza. O tsuseletsa gore kelelo ya rona e hlokomele gore re a dira. Asithiki nje ukuthi kade kukhona inkonzo. Ha re tiki fela ibimnandi inkonzo. monate tshebeletso. Asisebenzele ubumnandi. Ha re direle momonate. Sisebenzele impact neharvest. Sela matla le kotulo. Amen bazalwane. Amen. Ukuthi uma uNkulunkulu angasibuza ukuthi senzeni endaweni ebesikuyo sibe nereport esingayinikeza. Ge modimo a ka re botsa gore dirileng tirong e ne re le go yona. Hallelujah. Amen. Siyabonga. Amen. Ngicela uqhubeke bobili. Ayikhona iqalela. Iqala bohlehlisa. Iqala khona. Okay. Oh yeah, iqala khona la. Ake sifundeke bazalwane. Ngithe sizofunda nje iBhayibheli uma singaqedanga sobe siqhubeke nezo. Re ka buisa Bible re sa fetla re tlo tswela pele. La esifunda khona ngifuna umzalwana angifundele ubani azongifundela kahle. Ubani okwazi ukufunda noma uthiwa isilungu noma uthiwa isitswana kodwa nje oflowayo. Umzalwana uzoflowa. Colossians chapter 1 verse 28. Bakolosi 1 verse 28. Nekhona bazalwane. Ake fundeke uSethuli.